Wow. Hani por em lang wo ma jar sam sela. Ta I nagliang sulat wan rai chepi yani kubor live. Hajing to baka jingkeno wow lilam ya MCL ya Eastern Circle kamjo la ke Central Circle Subdivision. Dan nagliang yang sulat so ya klami wa presiden yang ke GSU hawa wiso o I hagni channel yang I hani por. Dan nagliang yung Rosal ng room pediang sang bahayaw majarsam wa kloy u em lang o I join lang o I hagni live ko yung I nay benta o yoy ka jing che na o cho hajing ito o gani jing temu yung ka MCL o lilam ya gani ka MCL saka REC PDCL tamajar som yipi khanai I ni sngi yiudia ma hawa de yoy wa the be pi yagitu ginong kre yang REC PDCL way yipi batai rapche I halor gani So cisin ko bela yung Russell nongrum udah tim yun ko buksir o punyo pigi pait ba ay jing ito wa inilang ka sain cikat tu yo pigi jing to do bon ko da pai kwa ko kelam ko jak rap che ba ni kanang wa pigam ki pait ba le so thu ba ki wa gi ga no rim bu inilang ko je super cha ay gani chwa po is tani ko ta ko kong san ba kwa ko lam ni ga jing la luti ay jing ito o gani Jesu hadin udah yo kubori wana ilang ko sarkar da jing tumu wow dino yaga MECL sagi private company dan ilang yung ile depan perkat ko I da perchang bahayu perkat gini dan ilang ko sain da pai art jing to chao chairman managing director yung Miklia Energy Corporation Limited da jing to no kong yung I da pai ga chitrik yung new brai hewa da percak jori untuk wow tender ya kaniga operation and maintenance contract yung artillery substation lagi power station kata to ga mentru le chika hydroelectrical project waga niga new intru power station to hydroelectrical yung ka new intru ga niga hapo Riboy district haga niga jing to yung itu kana che ga sarkar untuk wa lar ga sarkar go niga MECL chika niga company terus yang tu icawan dua bon kena pura yang jo bai kat kam gidaw ko sarkar de go to wa em kam wa san pon rutu ligi substation go sarkar dumut ko sini company na po UP Noida ko wi wa sao si bai chwa po jo rap chukmat ke em aga Santrik yang banai mi arjar arbawi MECL long bau chief engineer project the ego letter of award LOA ego chikini ga company ga Basil longi broadcasting engineer consultant India limited Noida gona po UP boron go len oka heavy contain parang ongi operation and maintenance igi san pon ruteli substation kini substation da TV hapo haga Shillong Central weda hab bagi Eastern Circle hab horok hajan tia horok bagi daga sarkar adin weda ya sign ya kata letter of award depan scam ini dua sign yang ya letter of intent tang cibon ni pait bagi kot kubor wat neliang ga law department le kada percak jor go gini claim ga skawi ni ongi em gi kondon ongi expression of interest claim depan snya giwan Nrai neliang wasnya pelar wa neliang power minister ong bau cha gani dalai bai iman dedap ye thok ge biang ba kana kate to open pelar do wat hai ni pau che go wat de power minister long ba power department ne de ya let ge go bon gi kandon ko tang go finance tang law department tipi gani open pelar ba ye liang go sai de cho iti ba to hapo jaintia haisen jaintia de mi hagen kani ge circle de mut ki em san pon rutu ligi power station
kuat sukana cici pi to hagini station emi wik ongi gi man station wigi on man substation. Kini gi man station kuat kena pi to kiwa de emi ga em gi nongkre ini ka arpo so benta to pa gi distribution ga like de emi gi ubon gi tiareni udah bo ini ho em gi nongkre eta. Kini gi on man substation an emi ka makat so deli. Kini on man station emi gi transformer emi gi wituan gi tiar gua yongka emi is tangwa kini am kamru kre. Tangwa kejing pala yong to lembaga tega letter of award. Omon ke sorkar wa wat ini on man substation la jauh ke sorkar ke sini company nabar kete to ka REC the people cut ba the pim bahai ke jingkain akini ki power station woro lepai bahai kat kam ke jinglut wo sutulop igi lewo maintenance gini kama kawi substation depo ke cilak tam kejak. Jadi ini company hibyo gi wo ron gini ki substation. Kejak ma jarsam kawa ketik na ma. Kejak kawa ketik na ma. To mut hadon ni kesni ma kini ke UDP ki MLA yang Giant Hills kam jo sen bahalang per na hagjelah yo ro kuwi percak ke jeng temu yo lilam to kam yo ni kesni wan to the one gitu ginong krek ki wa piong ki ginong krek yang REC PDCL to mut ke ni ke jeng lilam ya ka MCL the dep 6 m na yo pe kecing gawa to kamademan gani ke pertai kat ni mah la dapat bai ni redap hagi kot kubar yo bai pi haga arpolitrik benai April dem ga we jing ye tho perdi ga MECL eliong CMD de yo bai pi kot kubar wato wa kat kamu CMD dong wato da kuat gi wo eno igani ge MECL sigini company tang hadu katen gawien go perlan eliong chief minister dang ini singu redap lilam mena tang ketemu dang man question ge hadu ne gesni tuan aga jing percaya yang gini ginong mikmat dapat ini tu sengi ge naduk kinyau MLA yang gajai dia nenan de yo ga jing percaya naduk yang wi bantai dor long do oman yang ka PDF yang ba hack yo kile na percaya ge tang ka wis nyau no to onggi wato adaurai ge kabinet step te ko siapa pala ni upan mani iwo be igini gi bro kaumon hawa perdi ke te jing ye kelam perdi ke jing pressure go bon geliang ge MLA daliang di minister ko katuan ni wat daliang di NGO ne khasila de yoi was ngapla kamun gini gi bruwan bagi de jiga ga protokol wan gila imsau tho sa thaw ini jing sekian wat ki bambayo yu da ringi video tok masin galiang sing masin be gi lat ki memi penegi de te da wat ki geri wan gila ayu tanggi karpas tanggi la mem depan keniman ngobo jing mai ila tip ne wan ni bro tang tip yu tok ni bro yang company. Oke. Temut kau man kata mut man detikna hai mut man DM kata kajing lilam na mo kaman ye pi khana che ye. Yo pe dapat ikut kubor yo kam tema wat ke jing tho le yo do bon kam te ong de lilam ne. Mti bahado kawan kete hi ga ong pi jingli we ini ke sngi tok wa wat o chief minister dang ini singu dap ong pem lilam ne. To power minister le dapat lembaga telat ni misel ong de lilam kete go bo jingli hadu ni ke sngi. Ini lihat hadu ni ka jesu hadu ni ke sngi le ni wi tuan gi san bahalang le mo dang artin gi kajing ito ogani kam. Yo pe artin memang ite artin dapat ini jing tho uch khamat yo ba in kom agi kot kubor tho gi ma. Tangwa wat ini gi jing tho le yo ma nang man ga extension gi tender gi hadu khat so trik ujul. Ite se go wan pen pelai wat ikat ni go pi gitu artil gi power station umur kulilam the extend gi ka hadu khat so trik tap tender biang tang wadang yang isu jubab mesti peneliang ke sorkar kabinet irai go kalau le ke sorkar le rai go pendam kini rumut sambahai ku ini liang sen le sorkar la smart ilm yo sa perkat gi tuan luti Jing ong yang ga sarkar to kat kang jing ong yang sarkar to wo la ni ka MECL hi to yo wan ra jing mentoy yo pengkui ke generation wa to gini to ki substation ki kaman ong ki tenat ki wo ye u wan ra nong ya ka
ya ka MCL to lada kamte một phi ban percha phi to một ye phi betai che halor gi percha phi gi de jing ta ya ka MCL lada krek di gini gi REC PDCL MBI Nagaliang yung MBI point i percha jor bai kanu kong i percha jor bai sinyal tu bai MECL di pau snem de cikeri ko wat ki bru kre MECL to ki bru yung si jaitia kam tam the number one i komo le the one i company na bar kanu gaji ga kataga i wonji ang to wa gini ki bru mra bru na bar kre kete komye man wat i job reservation policy dekta chwa kete tega point wi percha bahai suko wi point go percha bahai itip bahai kat ni bon ki khana yang da man gi redap engineering graduate na liang mechanical technical wi tuan gi professional wi to ko yu kra igani ka kam to sarkar kini khana ngai pe to wa ni sekmat haiwan yoluti gi yo kra bon ki yoluti yo kra wat ka tanat MECL ni la wan gi company irasnya to che yo to wa kini khana ngi chawon galo ga yongki what's go wila perkat jangai bahwa le dia one company what ini buru kere ini le human force ki ujong pencang gila ni bakti ba pidgi wi tuan perlah iki kam tam dapat ba inuksa si cement company le ju e wo jingma api ne tai daw yin ba gano rimu percaya gani siap nga ma senya ta em gi perlog into niki naga YouTube em gi kwa o kelam video yang kesi ye pi kelam sekenten yang kesi le seknang wo nya thop ha gi bru yang một cái ga kanong rim wo ga yiga ga jingkta ka ka jingkta lada lilam ya MECL ya gini gi artli ki se central bat ka eastern division lada gi lilam ya ka nagaliang jong ka Jaitia Student Union kata hai ke point gi amba ke point number 1 gi persya dor kadai bangitip balada kini ki company kin wan ka jaka jong ka MECL kini ki bru jong ni kin do tray ta la tikna nambar mata la wan gi na bari tip ajisen bawan gi manabar kin sa torture kata kan saja wat ini ki bru balada nang ne konsafo sikiban simpension ro sekawai ke ba krau ba abjing mangi ke dai kamtam ini kena pulai jongi beladep babon ki graduate ke dai ba technical mechanical what civil ro lada dia bawan ki company lebar ngilas yang thok lepa ba kan wanra ki bru lo jongi haoi aga jing sedang jongki gila ban ong ngin ai ke job restoration pi andrai hadin pat dati kena kin wanra na ba kata ken pama balengi ong igani namar ngi compare kan ni cement company balawan pipai mentaji ayu support cement company tapi jing dai bat ka reservation policy ta malasam halo hoi kani hika isu jong ka MECL menta mo kadan ka jing bamsyai mo ai wat nagaliang ka sarkar ro kam da keren syai wat ngi nomi kman ngilai bakila persya kisang bahalang kila persya te pila ban persya kendet halor kini ki AKA moh ba ban penbor ya kani ka MECL ka badai corporation hoi corporation ni snga thu ba kanu ka kam sin bala pangkala corporation kadai ka kam bakin wanra mentoy kadai ka service provider mo te hakno kedor namar bahado menta baro ngingi 4 saya kene mo lada piong ka katana CL kala ya sakmat rai sarkar hado menta ka 4 pensaya ngi pidon ban ong halor kene Betul kan la long kontroversi mentang abangi pajakan negi isu namar sarkar ngyo nang sedang kemut ban ai lilam yang kisan penru tuligi substation power station mentah pada segawai pada bangi persya kemud ban ai franchise no jika Shillong Central pada Eastern
bahap jaintia barok kawai. Ha. Kalau ngipai kumbang ong pimene la ngipai ya ka arpulai tari kumekat kam bang yo ia kot kubor. Adon kata ga jing soy. Angin patip ba hadin nang ta negaliang jong chief minister dang gi singi baladap ulang bangin pat dilam ye gane. Kalau ngipai de pat de ni don gi jing ikot bang yo no pok nat emisial. Adin ngipai kene ngiyo ipat iga tender jong kini gi bambut ban ai operate gini gi power station la extend ado kat sa tulik ujur. Tang skawai pat ngi amenta nomor ngi leo i ba nagaliang ki nong mikmat jong gajaintia la persya igani pat segawai pat ki minister na pok kasi ki la persya igani. Tang gani barok kan sa syai kedar hadin bangin nagaliang sorkar ngitip bala syai ke sorkar kan pelong kabinet meeting halor kani. Ang ta kay ngin yo ujing syai ke pupura. Ke sorkar la ai ne kampat ai na. To la daga sorkar ga ya shikmat ban lilam ya kan ni. Pias ngau. Ai. La sorkar ga ya shikmat ban lilam. Ban lilam ya kan ni ka MCL ya gini ki arteli kita nat moh ban permit boarding la ni ban ai sekini ki PCL ban sna la ni ban bahaya kata ka boarding. To pi kum geseng pinle ayu. Kai action pinsim. Okay, adu mentang idang mi lenting yo mensim abang yo iwa kini ki nong mi kemat jong ke jaintia gila persya skawero nagaliang jong ke lapok kasih la persya ngingat lapok kabinet i idon lementang la pai minister ngelayo i nagi kat ar ngut minister ngin ong bay adu menta yo ila don sausan ngut persya empat tip ra melasai kan jaga ai nagaliang ko senging nganjing hi kanong rim kalau sorkar kan yaj basi kemat ngiru nagaling sing banse ban mi madan panik persya yo bon gi benta namar ke ngisang tu ba gadai ke yap ke im jong jai beru jong i lerga sorkar kan yaj kemat ngiru ngin yaj kemat Kublai bon ma jar sam ngiska tho ba lada lilam hi kan ni ka MECL ba bon hi ji trai jing ka kin ki baju yo ki trai ri kin sado ngatrai kata kadai ka jing kanong rim ka ba piang. Okay. Hindi ka din benta ke future kay Kublai bon Kublai Kublai bon ma jar sam jing isra jong pi ba channel jong ni ta ngeskam ba ki pai baru kin ai ka jing subscribe your channel jong ni YouTube gila ru ban esok ban ngi lang ba Facebook bat how website jong ni sulat.com Kublai bon insa wan ra pat jepi ya gawai pat kimat jing keren lasai lasis ni Kublai bon